لسر خمان قرتنا إيرو يكوان جملة نشمانية كرد لسوريا الباجار قامس شلو بري بابر من ببندريا مامستا سليمان أوسو عندما دستيا سروقاتي أنا كسكريا مامستا سليمان بخيراتي بريا حمود شتكي اگر تلسر خوانشاندان ایرو آرمانج سرکش به خوانشاندان چبوکو انجمن نشمانیا کرد سوریه و خواندنک بالاف کربریا چند روزانو به هبون انگود بهتره سرکرده و انتدا آماده بون آرمانج سرک و نامه و جوه مالگرتنه چبون نهات مزلی برونی خوازم بر نهم بکر مامستا سلیمان تنها دنگم دبیزه باش آرمانج سرکی انجمن نشمانیا کرد لسوریه جل درخواستنا خمالگرتنا پشتوانی کردنش بو جین امینی و گل کرد لروجلات کردستان و هروها گلن ایرانی جی چبون یعنی جوی خمالگرتنی و تخواست چنا ما بگهن گل ایرانی و هروها آلیان بیشن هرمی ناب دولتی جی ده من دمیده باش اسلام جیتا و حمو تماشوانی ور و کارمندین آکیره و سپاس جهدانا و پرسگریکا ملتی کرد لکردستان سوری اما وک انجمان براستی چه تعدیه و زحمتی ایگول ملتی ما ببه چه لکردستان ترکیه به چه لکردستان عراقی به چه لکردستان ایرانی به ام دبین او زحمتی تی سرما براستی شیویا و وقت به جنا کرد کچا کرد جنا امینی کو بهات وقت به کشتن برنگ کی هوانه اویا یعنی وقت رد فعلك مزن کولانی یعنی باجارین کردی کردستان ایرانی چیکر و او رد فعلهانی بو وقت انتفاضه که سرهلدانه که تجي ظلم و زورا ایکو ملت ما یعنی دکشینه جي رژیم ایرانی جي رژیم ملاین و گوتخوازن بزوری حکم بکن براستی ام دبیجن اما وک انجمانا کردی ام دبین سرهلدان نما د کردستان ایرانی تنی ده لنقل حمو هرمين إيراني بو حمو بيكاتين إيراني بون شركة في سرهلداني بو أف ظلمة بو لملت إيراني دبي تايبت ظلمة لجنة دبي إيراني دي وبزوري يعني أف حجاب داتين سرسريوان أبو شورشك إيرو ملت إيراني في شورشي يعني الدار دخيني سرهلدانك أم من گرتنا ما خپیشندانا ما نامه که انه ام پیشگیرن ما في ملت کرد لکردستان ایرانی آدو دا ام پیشگیرن ما في حمو پیکاتین وقت به ایرانی تیجی ظلم و زوری آدو دا آسیا هم دخوازن دنگی خب بگینن اجواتا ناف دولتی دوی گول پی یعنی به سرهلدانا آگو ملت ما پیرابو ملت ایرانی پیرابو دوی لپی و بسکنن و بشگیر بنشیرش بو حد کی جوی ترورا آگو رژیم ایرانی ده حق ملت کرد و محمو ملت ایرانی دکه حد کی جردینن و کاربن یعنی اف رژیم ایرو ترور صدرینش دولت دنیا کشیر یعنی ایرو چه يعني بشغريكا دچه دولتي تاي تنر وكشين او تبخبري تبنى بشينه تبنر انه ايران لتوي باشا ما مستسلمان فيدري اب شورشك ونهال روشلات كردستان وتبع باجارن ايراني هيا وحتى شراده که باندور سیاست ایران یا درب که تبخوا ما جپیکر ترور هنردی دربت که تصدیری دربت يعني اف خوانشاندان و سرهلدانك والإيراني هيا وباندورك لسياسة إيران يا دربة بكي؟ دباوريا مدى اف لسر جواكا ناف دولتي تبيني يعني كموقفك يوي توندها بديجي يعني وقت اف تونديا آغو ديجي خوبيشن دارا تيمو ممارسة كرن و ديجي إيراني دباوريا مدى حدك يعني جير بيداني اللي مخابن يعني هرتم فان دولتي مزن يعني برجواندي خد خن بيشيا برجواندي ملتان الجهاني بقشتي دباوريا مدى و تأثيرك ويقل كي مزن هبه وأفشورش يعني بشجريك جير هبش قبل غربي وأمريكا
باوریا مدام دبین اف شورش ناسکنه نامامه گیرو جنین کرد یعنی جنین انجمن اجتماعی کردی ابنونری وان گودر باسی آوایا یعنی نتوی نیکویی کو و ناما که تسلیمی وان کرن جگریا خو شرمزا کرنا خوش کستنا جینا ابینی ر و جوان کشتنی ای گود دوه دل سروان خو پیشندانا شرمزا کرن آدودا دوزه لجواتا نافدولتی دکن انو موقفکی وی هبه دجی اف توندیا آگو یعنی بپیکته دجی همو خو پیشندارا و همو پیکاتین ایرانی باشە مامۆستا سلێمان بێدرێ ئەڤ مانگرتناوەیە ئیرۆ پشتەبانیکردن بوو لە شۆڕەشاک و ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئەیرانێ دەربارەی ڕەوشە هەرێما کوردستانێن بێژن برچی بوون کۆچبەری ناوچوونا سیستەمی خوێندنێ یعنی ئەب هەموو پرۆگرامە ئانەکەسێ وەکو خۆنیشاندان خۆمانگرتن هەیە کووت پێشە ڕۆژی دەبکەیت وێ دەربارەیدا بری اونزانم 28 ایلول ام درکتن خو پیشندانک مزون و بلکی بهتری 2000 کس تبل وی خو پیشندانه بون دیجی سیاست یعنی تعلیم آگو یعنی اداره گو بسر پیاده و بکارتینه به وقت به مدرسه و معاهده خاص هاتن کردن بلکی نزدیکی 5000 6000 شاگرد و طلاب دوری وقت به قولا خوندنی بون یعنی اف سیاستک یعنی چوت بو و ام درکتن خو پیشندانه کش بو وی که چه ده یعنی چه وقتا گو بخواستن انه ام خو پیشندانه رابن یعنی پراستیجی سیاست آگو ایرو بکارت در حق ملت کرد کردستان سوری يعني سياستك بيتر ملت تحت دب آلي فنابرية دب آلي فالا كرنا ولات ج خلقي ج كردا وبراستي جي او فنابريا قدبان هردو مهي داوية شي بود تاريخ شورش زوري دج 2011 حتى ريا ايرو او فنابري ببي اوايو ببي ريجي يعني چه نبويه او سياستك ام فينن شوتي وقرك ام پارتیان انجمانی جی و انجمان بکشتی جی امکاربن یعنی شیوه انکار یعنی نه شرط کش خو پیشندان بن دوی امل پی ملت خو بن اون بروانیت بروید بکن جبر اف سیاست بردوام بکن و یعنی چند مهدن نما کسکی لکرد لکردستان سوری بینه و شاقی امین نکاربن جعلمی روج ملت روج شرکای خود سوریه ده ام بین والله اف دبرانا دبرني كردين وملتي كرد وقت به يعني السربجي دبرني كردستانين مخابن اف سياسه خدمتك سياستا اغو او بروجا محمد طالب هلال داني بوجبو چاوا كردا تهجير بك چاوا مناطق كردي بالا بك چاوا زارو كما وقت به دوري خوندني وزانينغها ومدرسة كب يعني أب براسي سياستك شوتة جوان جيتي خستن يعني أب قصدية بيدية بيانكية أب سياسة خدمتي جملتي كردر باشتراك نا سياستك حزباتية نا أب يعني نا انجمان اجتماعي كردي بتني مضادار رجبي سياستي أو دبيل خوفا قرن وزو ندرنج كاربن خراس بكن دواري ابوريده فساد اقول جموان هي زيا گوش ملت به اهانه اگو ملت مراستی وی دبل سر غازيه يعني يكوي هر 5 ساعات على سر دورة مازوت بسكن حتى شورده لتر او 20 لتر مازوت برا سياره خدي براستيجي تشتي غيرو دبد دو كرسانا سوري تشتكي قلكي خرابه وقفت يعني اف سياسه ولو بردوام بك و پیشروجا ملتی مد خطر گلکی مزنده گلکس پاس شبوی مامۆستا سلێمان ئۆسۆ ئەندامی دەستەیە سەرۆکاتیە ئەنجومەن نیشتیمانیا کورد لە سووریە بکەم ڕەوی گەلکس پاس